بەردەوامی بۆ بریارên کۆنگرا یەکیتیە نویسکارên کورد ئێکۆهاتی دامەزراندن لە پایتەختا ڕۆژاوای کوردستانی قامشلۆ و بە حازربوونێک پرفەراش نویسکار و هەلبەستوانên girkê lêgê و herêma wêna konferansek hate darxistin di hola Encûmenê Niştîmanî Kurd û dibin çavdêriya rêvebera komîta nivîskaran de. Berêz Dîlower Zengî, Mihemed Şêxo, Mihemed Emîn Sedûn bavê Şêrîn birengek şaristanî û pêşketî avakirina şaxê girkê lêgê hat damezrandin. خلاص كل إيه مثلي أبدأ خاص شيء بس مخاطر في بعض الأبواب بالهمك بيه. از دامزرنا شاغي كي لقيا كيتيان نفسكاري كرد للسوري از بيروت كم الهمون نفسكارين ما كرد وتايبات الهريم كي لقي وشلاغا وترسبي وزهيبيت كم اف دزغه ببي بنجهك همون نفسكاري ما كردي هريمي هم بيز بكي وكاربن جهه خوتي ده ببينن وبرهامي خواتي ده بجيبكن وجارك دي از بيروت كم الهمون لطيمي هريم بيتا ما في مروفا للسوري ماف از كونفرانسي كيتيان نفسكاري كرد للسوري شاغين قرقي لقي بيروز دكم وهيفيا من أوا كارو برياري وان لقوري برجورديا نتوا كرد بن ودروجة ذا بلقين ما فين مروفا دا ودا خوازي واتمي جبوي ليبورين واشتيانا جهي خو بقري بناف كردا دا ودناف هريمي دا وزور سباس ایرم که خوش بون و آماده بونا گروپک مامۆستاین وەکە علی جەزیری دیلاوەر زەنگی محەممەد شێخ و هەن مامۆستاین دین کوش قامشلۆ هاتنا شاغی گرکەی لەگەی دامەزراند وەکو تكميلاج كونفرانسيك وتأسيسيك والقامشلو هذا 2013 هذا تشيبو سپاسی هەواڵی خۆتکەم و ئەس بووم یەک هەر پێنج هەیئا ئیداری عەرەبی ئێک و بوونە هەیئا ئیداری ئەم بهێوینەت ڕۆژێن بێدا ئەمکارە بن مؤسساتی المجتمع المدني بوەک زمانی عەرەبی بێژن ئەمکارە بن ئاوا بکەن دوێ قۆناغان و نازکی هەڵبژارتن وەک سەرۆکێ شاغێ گرگێلەکێ یەکتیان نویسکارێ کورد ئەس لەڤان نویسکارە هەما پیرۆز دەکەم و ئەد بینم ئەزێ جهێ هێڤیên van نویسکارێ کۆ دەنگی خۆ داین من ئەزێ جهێ هێڤی و ئومیدێ وا بم و ئەزێ هەوڵی خۆ بکەم کۆ ئەز هێڤیên wa bijih bînim û ez ermancê wan bijih bînim û dîsanê hin dost û hevalê me hene nivîskarin وەک بەلگی دەرفەت وارە چێنە ببێ ئîro li vir hazir bin em ê hewlê xwe bikin em wa jî hembêz bikin divê yekitiyê de بەرپرسێ ڕاگەهاندنێت یەکیتیان نویسکاران de محەممەد شێخۆ پرۆژەیە کارێڤی یەکیتیە هشکەرە کرد و بالکێشیدا وی کۆنفراسی و گوت ڕاستی جێ شانازیەیە داویکردنا کۆنفرانسێ یê girkê lêgê ev konferansê duwemîn e got çê dibe seranserî Rojava di Yekîtiya Nivîskarên Kurd de. Bi rastî dîsa cihê şênaziyê got me dît xortin hêja nivîskarên balkêş xwedî gencînên hêja bûn got me girkê lêgê dîtin bi awakî şaristanî û rêk û pêk bi hevdûra konferans bidawî kirin me piştî got rêbaza xwe navxweyî me bidawî kir vêca em wê rêbazê bikartînin li her herêmekê me li derbêsiyê konferans girê da niha li girkê lêgê ye ew jî bidawî bû berê me niha li dêrka Hemkoya em ê çinewê dê Encûmenê Niştîmanî Kurd li bajarê girkê lêgê îro şaxê girkê lêgê ê yekîtiya nivîskarên Kurd hata damezrandin ê ku kongrê wanakê 11 meha 2013 de hatbû çêkirin li bajarê Qamişlo. Berzan Hesên, Televizyona Ark, girkê lêgê.